Fortnite Battle Pass je stigao sa njim puno novih stvari, pa hajde da vidimo koje su tu. Kada uđemo u novi Battle Pass vidjet ćemo da ima puno novih stvari. I odmah započinjemo sa loading screenom koji se zove Nolan Chance. Sad ove malo nebitnije stvari ću preskočiti pošto to nam oduzima više vremena, ali na primjer kao V-Bucks i to je već ozbiljnija stvar, tako da evo, drugi tier već 100 V-Bucks, pa ono, mislim, respekt za Epic Games. Imamo tu Backup Blades, to su novi pickaxe ili pickaxe-ovi ako želite nazad. Onda imamo novi emote koji se zove Dice Roll, šta on tu radi? 2, ok, šta god. Novi Backblink, Luxury Lagbox, još V-Bucksa, to je to. Znači na prvom page dobijate 200 V-Bucksa, što je jako dobro. I prvi skin u ovom videu, da, Nolan Chance. Ono, malo izgleda ko Nolan iz Mr. Beasta, ako znate na kog mislim. Idemo na sljedeću stranicu gdje imamo još loading screenova, glider, prvi glider u Battle Passu, ovom. Ono, ok, ništa posebno, ali dobro. Onda još V-Bucksa, to je već 300 V-Bucksa, dobro je to. Onda imamo Tactical Pickaxe, to su isti kovi, samo druga boja. I imamo novu varijantu Nolana. Ovo mi je puno bolja varijanta nego ova prošla. Da, puno bolja, makar po meni. Na trećem page imamo Stealing Wheel, znači volan, ono, brum, znači. Onda imamo još V-Bucksa, to je već, ja mislim, 400 V-Bucksa, što je super. Onda ovaj, pa dobar je. S ovim se možete kretat, pa ovo je plus, ovo je dobar emote, makar po meni. Onda imamo Backblink, ne, ovo je pickaxe. Šta? Čekaj da vidim kako ovo, svim tu. Cool, mrate me, ali prvi put vidim ovo u Fortniteu. I imamo Piper Paste, ništa. Loading screen, dobro. Još 100 V-Bucksa, to je već 500 V-Bucksa, što je super. Novi glider, Hyperspace, nja, onak, nije baš nešto ko default glider, mislim, jesam što su mu napravili drugačiji dizajn. Onda novi style od ove, to nas ne zanima. Onda imamo 50k, moj brat, znači omiljeni skin ove sezone, ko je gledao prošli video, znate. I imamo novi Backblink, Powder Keg, i imamo novi emote, Flaky Feast. Ovaj novi emote mi se onako, pa okej je. Ovaj kao iz tegla nešto izlazi neki listovi, šta je već. I onda 50 skin, znači bodybuilder, ovo mi je omiljeni skin. Onda imamo njegov glider, Vindication. Još V-Bucksa. Drugi style od onog Backblinka i novi style od 50k, ovo mi je puno bolji od ono kaj je Becky špijun je postao. Na 7. page imamo novi skin, Backblink što neću ni komentarisat, još 100 V-Bucksa, super, pickaxe, skin Maje, ne zanima me baš toliko ovaj skin, ali dobri su V-Bucks, to mi se jedino sviđa. Onda Dark Mode, ajde okej, može prići. Dark Mode, Backblink, 2 ista imena, dobro. I Black Hat Maje, ovo je već bolji style nego šta je ovo, fuj. Onda imamo na 9. page-u Pickaxe, Elegance, Blade, fin pickaxe, koristio bi ga. Još 100 V-Bucksa, to je ja mislim već oko 700 ili 800 V-Bucksa, nisam siguran. Imamo Contrail, od kad nisam čuo reći Contrail, vrate mili. Onda imamo Antonija skin, dobro to nas ne zanima, makar mene. 100 V-Bucksa, šta je ovo, emotikon, dobro. Backblink, čak se i dobro slaži s mojim skinom.
Dobar Backbling, rap, kakva, šta? Ovo novi gun u igrici, what the šta? Ja za ovo nisam znao, ljudi. Koliko brutalno izgleda. Onda imamo emote Crack It. Ovo kao razbija se. Ok, to nećemo komentarisat. Combat Kick Antonija, dobro. Onda imamo spray od Icon Seriesa, King's Seal, 100 V-Bucksa, to je već, ja mislim, 900 V-Bucksa, tako da niste u full profit, ali 50 V-Bucksa ono u minus, ajde, to će na sljedeća 3 page-a još biti dobro. Silent Slicer, ovo mi je omljeni pickaxe od cijelog Battle Passa, onda Point Food, ovo je isto dobar remote. I Kabil, moj drugi omiljeni skin iz ovog Battle Passa, ali stvarno ono, predobar je skin, predobro su ga napravili. Baš mi je drago što su ga dodali. Njegov loading screen, ovo je glider, pa kruna, pa to je najjače baggy. Šta je ovo? O, Backbling kao onaj pickaxe njegov. Ja mislim da ako imate i pickaxe i ovaj Backbling, da ako izvadite pickaxe, da se on kao vadi iz ovog nečeg, ne znam ja. I ovo 100 V-Bucksa, to je super. I njegov drugi style koji je sasvim ok, ono, ko da iz Naruto. Tradicionalni kebi, no. Onda, zadnja 2 page-a, Final Eclipse. V-Bucksa, to je već 1000 V-Bucksa, što je super. Novi pickaxe i Kado Torne, ne znam ni ko je, ni šta je, glupo mi izgleda, no hate, all hate. I Right Wings, ovaj Backbling je ok, sasvim ok. Još 100 V-Bucksa, pa to mogu kupit sad 2 Battle Passa, dobro ne 2 Battle Passa, ali puno V-Bucksa. Right Wings, koliko dobar glider, znači sad mogu postat Karakondila baggy. I onaj, slučajno sam izašao iz screena, izvinjavam se. Imamo Metamorphosis, ovo je njegov kao drugi style, šta je ovo, bave. Šta su ovo, pa ljudi, pogledajte ga, kakav je ovo SCP, bave. Pa šta je ovo, je on riga vatra ili šta je već, bave. I da, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe, da ne propustite moje nove videe, a do tada, pause!